Utangavila Adane Buddha Buddha Vatajame Devaganehi Maduna Abhidhammo Tudetito Dedu Damanda Patana Saratamiyo Sanetita Dani Maya Mahiti no Karong Katawa Panamabo Loka Nathena Ludo Uroi Atu Amya Muma Ato Loka Dea Bawa Baragu Samadu Naiti Yamu Pesha Deyamu Shinobhyadi Buddha Buddhawa Mahabodhi Parasinai Papi Man Yoyan Kalogo Beno Shapyao Tapya Bao Yue Pya Pyato Yaudo Mumadalien Tadame Wote Migara Myai Ma Kanai Wama Sa Yue Chin Tao Atin Yao Yue Nhin Mao Shi Jia Kuna Sin Miao Do Mu Do Wa Nai Govila Adane Taja San Ein Nga Alei Ni Tao Re Nyo Te Nyo Nyo Pei Ti Kati Ye Ti Nya Kamala Chao Phya Ji Nai Watan Watan Do Karakaya Di Adali Do Ne Kami Thora No Ma Pa Song Sa Mayu Tola Lo Wa Kato Mu Lya Dewa Ganehi Sajawala Song Dong Tatong Bong Ka Bao So Yao La Nabhyama Do Ne Da Kwa Madu No Maya Devi Maheti Hu Shwe Ni Nama Nanan Jia Yue Chan Mya Khan Sa Tan Tu Ti Da Me Ro Na Ta A Abhidhammo Yognan Tapo Paramat Song Ko Satchong Nwe Shat Pale Khake Do Khwe Wa We Ka Khake Do Abhidhamma Dedana Ro Ko Tu De Ti Do Ne Yaung Lwan Ne Shwe Taung Thai Ka Karawai Ngamu Pan Yat Chu Yue Ko Myu Thi Bong Tan Shit Song Do Phit Ayong Saw Phei Mano Nyai Aung Hau Mait Do Mu Ke Le Bi Te Tu Tho Me Ro Mi Nat Jesu Myat Ko Sabo So Phyan Abhidhamma Khuna Chan Do Twin Tamanta Patthana Matha Machan Phaya Nyan Ko Lwa Pyan Khong Ku Myin Nai Myu Thap Phit Athu Je Won Ni Song San La Do Tamanta Pathan Chan No Ji Ti Maheti No Tila Tama Chin Asa Ni Singa Thatan Tila Khan Ko Sha Jan Josa Shin No Phya Yi Saratamiyo Nyo Shwe Ni Yaung Phyu Pye Saung Ni Ji Maung Tachat Takhe Na Hu Wei Shat Tao Chong Chao Tue Do Yang Ji Ro Asong Do Ko Zane Ti Wei Bu Taung Ji Ta Saung Mi Ke Do Pyaung Yi Lian Wei Thwat Pyan Se Yi Ho Marita She Kong Mu Kan Taung Su Pan Yue Sat San Lu Bo Ku Lo Jong Lian Bao Song Ya Chin O Tin Pin Tho Dani Dani
ဘုဒ္ဓဘာသာထုံးလပါတဲ့ကြုံရခဲ့ကိုကြုံစေကြုံလာဤယခုချိန်ခါ၌တသမန္တာပဋ္ဌာနံတို့လိုနေနတ်လွန်ခဲခတ်သည်နှုတ်ထွက်မူခပတ်ထိုပဋ္ဌာန်းကျမ်းတော်မြတ်ကိုကရုံကတဝါထင်ပေါ်မမရှင်တော်ကပ်၍ရလာသည့်တွင်စိတ်ဘဝင်မှာကြည်လင်တွေးရှုအလေးပြုကြကုန်သည်ဖြစ်၍မယံတန္တရာခီဝေမနီသေး၍ဘေးအတီးပြန်နောင်အေးချမ်းဖို့လမ်းရိပ်ခါရှာယခုငါတို့သည်ဘနာမတရားမစိတ်တပါစိတ်ကိုတာနေဖြတ်ပိုင်းမရဆိုင်ပဲကရိုင်းထန်ဆုံးရွကြပါကုန်စို့ပစ္စယော